U Baltazar gradu živio je najnespretniji čovjek na svijetu. Zvao se Pepi. Čak i njegove ljubeznosti bile su nespretne, a isprike još nespretnije. Pepi je kod kuće volio svirati u trubu. A svirao je zaista dobro. Pritom je volio i zaplesati. Što mu nije baš uspijevalo, a povrh svega susjedi mu nisu bili previše muzikalni. Jedanput je pokušao naučiti plesati i upisao se u plesnu školu. Međutim, već kod prvih koraka doživio je neuspjeh. Pepi je bio zaposlen u tvornici sapuna. Njegova je nespretnost i ovdje odmah došla do izražaja. Ali ovaj puta posljedice su bile teške. Pepi je ostao bez posla. Kao jedina utjeha ostala mu je njegova truba. Ali i tu su mu radost uskratili. Jedino, daleko od ljudi, Pepi je mogao dati oduška svom jadu. Svirao je tako lijepo da je i ne sluteći stekao publiku. Ispočetka Pepi je bio malo uplašen, no brzo su se sporazumjeli. Nespretnost je ovaj puta bila obostrana, ali zabavna. Tako se rodilo novo prijateljstvo. Međutim, sve to nije umanjilo Pepijevu glavnu brigu. On je i dalje bio bez posla.
I tada je susreo profesora Baltazara. Profesor ga je pažljivo saslušao i s mjesta ga doveo sa sobom. Profesor je razmišljao i dosjetio se. Profesor je za Pepija izumio cipele, ali neobične. Bile su to cipele spretnosti. Pepi je bio presretan. Odmah sutradan Pepi je dobio namještenje kao raznosač porculana. Bio je najbolji u tom poslu na svijetu. Ali navečer, kad bi skinuo cipele, bio je opet onaj stari, nespretni Pepi. Nije bilo druge nego spavati u cipelama. Odmah sutradan poveo je profesora sa sobom u šumu i predstavio ga svojim prijateljima. Tada je Pepi namjerno skinuo cipele i ostao bos i nespretan, jer ovo je bila prava zabava. A u toj zabavi nespretnost je bila ono nešto što je davalo glavnu draž cijeloj stvari. Baltazar, Baltazar,